Kinong pet bat kinong penya jong ke LS Production kebala long try do ba Alancius Imli kamu director ha ka khat sau terek jong nailar. Ala ban pelat bat ba no ya ke thup jing roi video album kebala ruai da ka ketien boy kebala jer kerteng hapen eri boy. Yagani thup jing roi lawan ban pelat bat ba do MLA ko sning constituency ba Jason S Maulong kum kongsan ba la sakilang ha ka jingran lang ki MDC iba kan thup iba balajit rani kong Magdalene sau kume Maulong uba RR Karbuki, uba Mitchell Wankar, uba Tabor Lang Patau, usirdar ke nongpo sirdarship ilaka, uba Wan Prangs Iem Nongshai, bat kiwi kiri orang ba. Laban kedau hang ne baik kini ketup jengruai le shimpenta ban ak akan dengan video daga kong Magdalene Saukme Maulong. Bala rawai pat daki sawut kisamla bapau keriboy bakan thup yu samla rigid kemded u Gregorius Maring ka Badari Nongshli bat William Jones Seliang. Hagani ke music video la shimbenta dek MDC kum sning da kong Magdalene Saukme Maulong uba Lancius Imle Rigid Kemded Zarina Marbanyang Safi Maulong bat William Jones Seliang. Ya ke jingruai la penbit penbiang da uba JD Maring. Ya ke music la penbit penbiang da designs Ron Halus bat dek editing la penbit penbiang da usamla wan pensuk Islam ki badai ki badap. Na iba hang ni thami phoi ki khun samlahi baro khun samlahi badon nang ni. Kasap ka phong jong pi kampeleno habaro kilian khun samla jong ni la kasap ka phong jong ki pen i hisya kata katalen di kampeleno bangangai kata ka jing tre sitom jong pi kan urlang ba pinang kiu sakmat habaro kilian hi. Jing rai ka sutrat yo on pelat meneh. Ben i ka riam ka phong ka bej ka sel ka put ka tem ka bam ka di. Pan kani kharan do kumikran iyong ba difikwa ben tip sah kata tenrai kadek sakini kitai. Wasutunat bangi di belong proud, di belong sorong bahkan ne kata dari tiga dustur kata kajing smooth try kanang ne panganget bapi ki badam hang ni kata hi ginang betang kata